Kardom, Pini Prime Time, Thanbang Pini Limalinti Mungpi, Nonarjik Thai Bertang Ton Pen. Diphu Powerhouse along Coordinations Committee of Electricity Employees, Engineers, lapen pensioners atum kachesong pon. Pini Pai Kuni ni Pai Koira Trok Adap Pai Kep Malompen Coordination Committee of Electricity Employees, Engineers, lapen pensioner atum Diphu Powerhouse at Hengno along APDCL aphan Sarkar Ahin pen privatization ke parlo pon kachesik aphuthak ing samjin pen kachesong asai deng pon. Jongsi APDCL privatization parlo pondet polote kidukela katum aphan Sarkar Ahin pen aphai gijum kipi hei huita longpon pedet po lapen APDCL sia long kachongdat mate chokamara tumaphanta bainong pen chenglok akaprek awar saita katura thetan po lase ajat non APDCL aphan private sector palutle lapen jongsi palut bor idet polote sodak pen chesong nang kokpo pusi pherangke athengnu nang thandun Diphu pen debaram kathar 365 News India. এখন জনবিৰোধী আঁচনিৰ দ্বাৰা যিখন বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে অলৰেডি গৃহীত হৈ গৈছে হয়তো আৰু এখন আইনত পৰিণত হ'লে যি আমাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগতে জনসাধাৰণৰ বিশেষকৈ প্ৰথমকৈ ক্ষতি হ'ব পৰা মানে মানুহখিনিয়ে হ'ল আমাৰ সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকৰ যিখিনি গ্ৰাহকখিনি এই গ্ৰাহকখিনিয়ে যিটো বৰ্তমান কম মূল্যত বিদ্যুৎ লাভ কৰি আছে সেইটো সাবসিডি গভৰ্ণমেণ্ট সাবসিডিটো উঠি যাব তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাবলৈ এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়া হওক বা কোনো অদৃশ্য শক্তিৰ ফালৰ পৰা যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ যিটো অন্তৰৰ ভাষা আমাৰ যিটো কৰ্মচাৰীসকলৰ ভিতৰৰ যিটো প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰোঁতেই তেওঁলোকে যাতে শুনা পায় আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আমাক বিশেষ আইন ভংগ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বাধ্য নকৰাব আপোনালোকে ৰাইজৰ অন্তৰৰ কথা শুনক আমি ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি এটা লাভজনক প্ৰতিষ্ঠান APDCL 1958 চনত এক চালুকীয় অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 2020 চনত গৈ যিটো এটা ঠন ধৰি পেলাই আমাৰ গোটেই অসমৰ গাঁও হয়তো খুব কম সংখ্যক গাঁও ওলাব য'ত আজি বিদ্যুতৰ সেৱাই ঢুকি পোৱা নাই এনেকুৱা এটা অৱস্থাত গৈ পেলাই বনিয়াৰ হাতত বিক্ৰী কৰিবলৈ যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে তাক আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ আমি শৰীৰত হেক বিন্দু তেজ থকা পৰ্যন্ত আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাম আমি নৱপ্ৰজন্মই বিশেষকৈ এইখিনি কথা আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ এই অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে আমি যি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ সেই প্ৰতিবাদ শুনিবই লাগিব চৰকাৰে আৰু আমি এই ব্যক্তিগণৰ হ'বলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ Nini Aparban Tokolang Rangsina ME School along Student and Youth Council Camp Pamansi Leadership Training along Student and Youth Drone Struggle Puat PN Ponsi May Padupon Pai kuni ni pai ingkora flipen ingkora pho arni lakha ingkora pho nilip constituency kaparlo tokolang sorang sina ME School along Student and Youth Council nilip coordination committee ahin pen chepa ponse all nilip student youth committee president Rupsing Phangchu ahin pen mai charipon bangso amai along alohi sarpo amlong ing TNSKC BDC maipu nirman shramik KAC longki Phangchu CPIML BDC kongchunbang sujit timu SYC abari maipu nilip coordination committee atum chetongdun bangso amai along tokolang so rong asar maisong ing TGB komolhanse GB soirong PGB anparta KSA SYJ klembang phu bang phi atum chetongdun pen kadukawe bang thomkep suse armu chetongdun nilipen moses teron Borlangso Medical Subcenter ahem ingnam pamandet Hawararat kiso kachelang awar sailong lepusi pherangke kahumrida mahot nang pachini Lakhain korapho nilip constituency kaparlo borlangso borpung araraphan panongsi kedam tang KAC Congress government charibo mahut borlangso along medical sub center ki mrangpon pa oi pa aipen patanglo ningduk alama bangke pini arni antala bangso medical sub center along the wide daru alamke aphilo Dr. Nurse Atum Humridam de Pinlang kilometer thom capsuse sekache lang aphan BPSC Chokihola ankiso de aphan nangkachar chong nang langroi phan along nang ki thap ponse wan nang lo berla isek apor ahutke ningkring erositame engbolen siling un esi trak pensi wanang kok titilo lahai kisu dat atum tuar e bing pran mui kidam nang abang anta dulo mesen sekache lang awar sai prabjin pen nang pipe pute
non ke bangji ningkan suri ni ra ingkora si MLA kilik ahut ke sari huti borlangso harlongwuti borpung ahawar election boycott ji pusi rongasar atumpen ningji pontipsi pherangke angno nang pachini dun sangti hidipen jatna sing be laso sub center lagi Congress sorkar hobesi kikim pangching polo asi so sorkar hosike patang lo napenon poriborton sorkar pubenako nanche lar thupen de laso sub center nurse lapen doktor kadowi sedame daki doji phan sedame nil tuma prang sedame MLA plengduning tihu sedame nil tum proposal pilo sedame alang lidang nil tumarong nako di sorong wansi wanglo sedame nangki pelang lapen non poriborton sorkar MEC sedame haidet pen non sedame dak bolang so puling long bangge wang masih wang belang lapen Pini Karbi Anglong sedame borpung ke wang hu sedame CM kado MLA tumanda thek bonong la so sub center kiduk kisung la sinili tum haso sedame than pinilo akiduk kisung lehlo nili tum kedam ke wang ato our side ave gari motor as puson hobida ave la si phan mate kanghor pon ke lason sinili tum la kisu achilang sedame chugela kache pon la henlo lapen doktor dum sedame ladak medical camp ke bang sedame ladak sub center long chidu de nama dim ke mian si ladak si duchot lasi lanon kido sorkar laso sub center ki kim tang along kaching honai MEC lapen MLA lapen Pini Karbi Anglong lapen CM sar phan sedame chuniri thule tholo laso akidu kisung long sedame so sub center along doctor lapen nurse kepa doji phansi chuniri lo APDCL subdivision ke thom chokamara tum chingrum pet pen dongkamukam APDCL subdivision asai hemathengnu APDCL privatization aphuthak kachesong pon Central level lapen Assam government Assam Power Distribution Company Limited APDCL aphan non head jong kapangdak pon jongjung kebi pon kokji aphan pura Pini dongkamukam subdivisional asai hemalong umpanai baithalangso lapen dongkamukam subdivisional asai khidoan labangso aphuthak chedon dun thekhe mate kekham khe slogan pen central level lapen Assam government aphan ning ke pungpen APDCL asai khidoan kapin rem adun thu jongsi APDCL aphan Assam government lapen central level atum jongjung pipon kok polote APDCL asai khidoan anso se kachesong asayang deng bomji mate ingtonte lason pini ghonta nerkep saihem kang hapchek asonsi kebang jilang arni sitami saihem ing hapchek ji lapen prekja masai sitami deng ponthuji pu pherang kya thengnu SDO sache phong terang lapen longprang hamse saikhi amei phu pen sodak pen than pachini pon dongkamukam pen Kelvin terang 365 News India Staff including permanent outsourced office staff as well as technical staff have all gathered here at Dongkamukam Electrical Office to protest the decision of the government to privatize this APDCL Assam Power Distribution Company Limited. We do not accept the government decision to privatize this company because privatization will bring many evils for the public as well as the locality. Privatization will bring decisions over which the public as well as the local authorities will have no consideration. The local people will not get priority in terms of employment, in terms of service. It will be all done under the whims and fancy decisions of the private companies. So we protest this decision and we appeal to the state government as well as the Karbi Autonomous Council government to stop this privatization at all costs, and we will continue our strike as long as our voices are not heard. KSA Semson aro pen patir piponsi West Karbi Anglong hamren DC aphan Ahoi aphuthak pinpur aloh pajir dam Haikuni ni phai ingkora pho arni West Karbi Anglong KSA Semson aro pen maipu Semson teron pen patar piponsi armu chijeng ponpen Assam Chief Minister aphan panong ponse West Karbi Anglong hamren district deputy commissioner aphan pinpur aloh pajir dam pinpur aloh along kijong dunke Ahoi Alamki prabjin pen ke third ship asai deng pon nangji lapen Diphu Government College upgradation nangji Waisong College lapen Tangsina College along sitame science lapen commerce stream sitame bipon vek nangji lapen 6 schedule
Arlo Alongki Panchayat Rice Aron nang padulong ledet nangji. Lapen aron repen koilaki phor lapen thingpik kanghu atum sitame ngton pon nangji pusi pinpur Aloh along jongpon. Lapen KSA armu chijing pon no border solution Nores Assam government gobek pu hai hui hang tarampon. Lapen hamren Deputy Commissioner aphan pinpur Aloh pajir damahut. Deputy Commissioner nang kapachini dun atengke alang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan pinpur Aloh pale dampo puse klar sap pen nang pachini dun. Jase met pet Pini Karbi char ya song to mehin pen ni tom dak hamren DC office along Assam Chief Minister ke hai Sarbananda Sonowal aphan ni to mehin pen se pinpur Aloh pajir ponlo so pinpur Aloh lo nile tum son pli hormu ke jong pondo jase met pet bordar aphuthak toklang aphuthak illegal mining aron re pen so la laso ki phur putha la pension free bang ke panchayati raj system la 6 dulandar long sunang piluji phul so putha ni tu mahin pen ke kham khe pe dosi la son free aphuthak me bandam along tok pajir mi si pini chief minister apani tu hamren West Karbi Anglong DC ari deng pen tu mi si pinpur le pajir Ningkan trok pleng det apita ke tang te det IAY hem so kapatang serak jiaphan hem ke long do na bang photum ke hangpon. Lumbajong constituency angkang manjahi thipen ka helo kilometer keban bak lakha hini bithi phang dili terang polling station ka parlo dok rong hanga so posar sing rong hanga rong amekar borsing hanse ken sing rong hang lapen kolom rong hanga tumaphan ke damtang surhini rakre ke thom lapen krip lianingkan IAY hem so piponlo bonda ningkan trok pleng det apita patang pipe det lasibang so hem nang patang piserak nangji pusi pherang ke atheng no nang thandun manja pen rajesh hanse 365 news India. Nili hem nili gitu takta semua nasi hemang nili pan patang pi paprap nongpo nili somar pengen dua takta siksak dak lo nasi nantum uno titini beta pu nanjun nili dulu sa Pini Abirta lapo ansa kangton iglo ajo kemi kardom.